Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 16-sı Salı kunu biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Donbass'ta bir Ukrayna askeri elak oldu, 3 yaralandı. Tunyev'in Rus işgalcileri 17 kere tinchlikni bozdu. 6 kere Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silahını kullandı. Bu haqda Birleşken Kuvvetler Operasyası ştabında haber etildi. Ağır silah Novoaleksandrovka, Popasna ve Vodyany yanındaki Ukrayna mevzilerine kullandı. Diğer yerlerde ise granat atqıçlar ve iri kalibrli kurşun atqıçlar. Devlet tili kanunu resmi tarzda kuvvetini aldı. Bugünden başlap Ukrayna tilini ilk evvela devlet hakimiyeti temsilcileri, memurlar, tibbiyet ve tahsil sahalarının hadimleri bilmeliler. Aynı zamanda yaşayışta Ukraynalar istegen tilde laf etip olalar. Kanun bunu yasak etmey. Ukrayna tilini bilmegenler için ise mahsus bedava kurslar olacak. Bazı kaideler ket-kete işlep başlayacaklar. Keçiv devri 2030 senesine kadar devam edecek. Parlament saylavlarında 5 fırkadan 7 Kırım Tatar iştirak etti. Bu haqda Rifat Chubarov bildirdi. Evvel Kırım Tatarlar bir siyasi kuchning tarafdari olaydı. Böyle kararının sebebi nenen bağlı olgаны hakkında nevbette kelefhamızda. Parlament saylavlardan 5 fırkadan 7 Kırım Tatar iştirak etti. Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Cemilov ve sabık Kreml mebüsü Ahtem Çiygos Европейская Solidarность fırkasından namzetler. Mecenat Rustem Umerov ve cemaat faali Tamila Tasheva Golos fırkasından olalar. Ukrayna haber siyaset nazirinin muavini Emine Cepar Ukrayinska strategiya Groysmana cedvelinde. Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Chubarov Sıla и Честь fırkasından ve Milli Meclis azası Gayana Yüksel Partiya Zelenih Ukrayna fırkasının cedvelinde. Bizler şimdi birinciden maksadımız gelecek yukarı şurada Kırım Tatar temsilcileri en azından ekiden az olmasın da ama daha ziyade olganını düşünüp bizler burada Ukrayna'nın içinde Ukrayna vatanperver ve Ukrayna demokrasi güçlerinden böyle konsultasyalar başlamıştık. Yukarı Radada Kırım Tatarlar ilk evvela Kırım'ın Rusya işgalinden azat edilmesini tezleştirecek kanunlar üzerinde çalışmağa planlaştıralar ve Ukrayna milli menfaatlarını kurçalamağa da söz verirler. Öz faaliyetimi böyle şeylerge bağışlamak isteyim. Bu elbette Kırım uğrunda kureş. Onun azat etilif uğrunda. Deputat olmağa maksadım yok ve böyle maksatını hiç bir vakit ogüme koymagan edim. Razılığımı berdim çünkü bu kureş için koşma alettir. İlk sefer öz güçlerini siyasette iş adamı ve mecenat Rustem Umerov'sına bakmağa karar aldı. Namzeti meclisinin tefsiyesinden gösterildi. Rustem endi kurultay delegatı parlamentke saylanılgan takdirde birden 2 parlament azası olacak, etnik ve devlet. Allah'a şükür etnik delege olarak etnik parlamentosunun yani Kırım Tatar parlamentosunun delegesi olarak kurultayın delegesi olarak işte milletvekili Ukrayna milletvekili statüsünde kazanğanda daha da çok faydalı olmağa niyetim var. En başta Kırım ve Kırım Tatarlarıyla alakalı meselelerin bir analiz etmek gerek, gözden geçirmek gerek. Haysı ne gibi kanunlar var, ikincisi ne tip yardımlarımız bu kanunların devam ettirmesi için bir çalışma yaparak gerek olmayan kanunlar olabilir. Belki bunların endi bitmesine, sona ermesine bir çalışacağımız. Yani bu ilk adımlar. Ama en azından bir strateji olarak gelişim stratejisi, ekonomik olsun, güvenlik meseleleri olsun, onların da bakmağa niyetim var. Bizler Kırım Tatarlar için prinsipial olgan her şey aynı derecede Ukraynalılar için de prinsipialdir ve bu suallerinin çözülüvü 99,9% kadar birkeli. Siyasi güçler saylanılganda bir prinsipial mesele var edi. Episi fırkalar Ukrayna tarafdarları ve Avropalı olmak gerekedi. İmran Usinov, Sergey Ilinskiy, UATV.
Авропа бірлігі Түркияге газ ве нефть етақларының араштыруы ве Кыbrıs ялысы янында бұрғыламай үшін санкциялар қойды. Санкциялар Түркияге Авропа бірлігі азасы олмаға істеген намзет оларақ ярдымынан ве Авропа ятырым банкындан удунчыларының эксілтілімесіні көзде тұта. Бұндан ғайры Брюксельді Анкара еле ава алақасы қындаки анлашма узеранды айтышмаларыны тоқтатмаға ве нуфузлу Түркия лесесечілер бір сыра күрішівлерден рет етмеге қарар алынды. Түркияның провокациялары қабыл етілмес. Бұл мәселеде біз Кыbrısның тарафындамыз. Умут етем ки дүнияда олаятқа бұттын бұхранларға қошылып, бұл да бір бұхран олмас. Түркия конға не қойылғанына ғайет ейі біле ве Авропа бірлігі бұттынлей Кыbrısны дестеклей. Виталий Маркевге қаршы дава будан баста Русия тәжавузына Украин теренуыны итибардан тошырмеге мақсадынен Италияда. Русия тарафындан тешкілетілген махсус операциядыр. Бұақта Италиядаки Украин эльчісі білдірді. Евгений Перелыгин қайдетті ке, бөлі версия үшін избатлар керек, амма махкеме инсанын аятыны избатсыз йоқ еткенді ким оны темиз ете біле. Егер Павия махкемесі инсан тақдирыны ве умырыны бербат етіп, олса мемлекетлеріміздің имайеджесінің умырыны бір түрлі избатсыз кім мені фікірме итираз білдіре біле. Менің фікірім ич олмады бір чоқ бір делиллерге саслана. Ве Виталий Маркевнің давасы сымарланған олғанына көстере. 2017 сенесі июньнің 30-ында Италия қанун құройжылары Болонья авалиманында Виталий Маркевны яқалады. Анда о апайенен ратланмақ үшін келген еді. О 2014 сенесі Донбасста итальян фото мұғбері Андреа Ракелли ве оның тәржіманның өлдіруінен қабатланыла. Эркеклер боевиклер тарафындан açılған мина атешінден әлі қолды. Июльнің 12-сінде прокуратура 17 ел апиш жазасыны істегеніне бақмадан Италия махкемесі Виталий Маркевны 24 ел апиш жазасына махкум етті. Киевде Ракелли өлдірілген мина топу Милли гвардия селандыруында олмағаны бір қач кере білдірілген еді. Америка Ай миссиясы 50 яшында 1969 сенесі бұл күні Флоридадаки Кеннеди адыны ташыған космос мерkezінден орбитаға ракета ұшырылды. Ракетада Нил Армстронг, Бас Олдрин ве Майкл Коллинс астронавтлар еді. 4 күнден сон Армстронг Ай үстіне яғы басқан ilk адам олды. Астронавтлар Ай союлар нұсқаларына жейді, сейсмометр ве лазер акис етіжесі ерлештірділер. Олар анда 21 саат ве 36 даққа бұлындылар. Береке жүйі вақтында Донбасста атешны тоқтату станица Лугансканың минасызлаштыруы ве ордуларының кері чекулева. Бұқтан Нормандорто лидерлері меслятчылары анлашты. Июльнің 12-сінде Паристе Курушев олып кечті. Айтышмаларының тәфсілятлары тек бүгін белі олды. Украин делегациясы башы Вадим Пристайко әсас мақсат айтышмаларының бөле форматына блоксузламақ еді, деп білдірді. Музыкере етілген суалер арасында НСС рейнелерінің азат етілігі олды. Тарафлар анги бір форматта денішуыны кечермеге анлашқанлар. Пристайко Паристе муайын адлар музыкере етілмегеніні айтты. Бұны Русия ве Украина омбудсменлері япақлар екен. Бір ай içinde бір қач рейнені деңіштірмеге аңлаштық. Президент Зеленский 10-10-ға 15-15-ке деді. Біз рақылымларға чоқ диққат етмедік. Вазифеміз деңіштірмек. Бізім адамларымызны кері алмақ. Ве бұл эснасыны блоксузламақ еді. Құрметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді. Дадачо хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда ұқый білесіңіз. UATV-лі олыңыз, ұзынызге мұқайт олыңыз, сағылық нен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенже.